Sigi Hindu newspaper analysis Manipuri language tawsarja hawsarage ko ahamada headlines ana lokachage headlines ta Brahmaputra Dam will not affect India Bangladesh ko si China na hairakpani ko Brahmaputra Dam prithivigi khwaidagi chawba dam ama ko Arunachal Pradesh ki lonaba ko India ga Arunachal Pradesh ka lonaba mapada sadore ko China na Brahmaputra tutorial da ko adu da haise China na haise kaino arakanda adu saba matamda India da su udagi Bangladesh da su China da su kaim swal loi shine haise ko ado dam se tashina haragadi China gi di prithvi gi khwadai chawwa dam huji ki oina ko Three Gorge Dam ko Yangtze River da saba dam amakhak lei ko Three Gorge Dam ko Three Gorge Dam sisina prithvi gi oina khwadai chawwa dam ni huji ki oina ko si Yangtze Dam China da lei ni ko ado huji hariba Brahmaputra Dam se muk sa taragadi Brahmaputra Dam se na muk khwadai chawwa dam amu oidoi ba aduga sigi dam se sama matamda environment da effect yamdi oidoi ko oiro haini hai delay roi kaino adi sadriba mafam se eco sensitive area oidoi and sigi hariba haidi dam sina kogi haidi diplomatic way natraga so strategic oiba haidi kaiguma war tho kanda India da kaiguma flood kumba tholaga awaba pige natraga war matamda su koini khulayo ne sina yaba China na ede masi je dam se thado flood tholaga India je wahangi kholangi kain tawba ya ni ko aduduna masi se India gi ne yam concerning over ede yamna awaba news amani ko aduga next ki highlights ina Manmohan Singh gi funeral da ngarang like hal legi daba akogi honorable ex prime minister Manmohan Singh 13th suba prime minister do adudugi magi haidi kaino tawbagi maramda lairon chatbagi maramda ko kogi Congress ka degi huji laiba present government siga marai khara tawnari haidi tawda Manmohan Singh se koina Sikh ki ahanba prime minister Sikh prime minister da ahanba ni ko and also magi funeral se kogi huji present government se na nigam bodyguard ko Delhi da tawni na taramdo kanona Congress na haisena aduda tawbadi nungaite fazade memorable oiba khara suitable mafam da tawsi na ko aduduna adumana marai yetnari ko hojikse ado kari doragadi kamai tor karaida kano toragadi memorable oigadamna habidadi mention toramda yengsiko hujiki dam dagi matangda yengsiko dam da China gi dam se sise waller just dam oidoni hujiki sa higher ko waller just dam oidoni and also magi cost se billion dollar 137 ko aduga haidi China na haise kari kaino haibada yengsiko haidi environmental concern da su moi adum safety oini research purpose ke study gi material gi oina tawbani ko an hairi moina so adagi moina haise dam se gi maram da kari gumba country gi marak ta kano tawnaroge so koi cooperation fazana tawnagani noina harakpa matamda dam hangu natraga thingu haiba matamda akoina fazana cooperate tawgani ko adagi project se yamna beneficial oiba project ni ko akogi haidi clean energy fangnaba honabada and also climate change ki mayoknaba honaba matamda su sigi dam sina yam kanani haina China gi responsibility bani ko next headline amaga mulokhatrage headline se in average household spending rose 3.5% through August 2023 to July 2024 ko government survey sigi survey sina hai se kaino sigi news sina hai sina kaino harakanda kogi yum mamagi average yum mamagi ko urban oigera rural oigera average yum mamana kogi chanabada oigera chanabada natabada oigera
पैसा थादबसे स्पेंडिंग तौबसे 3.5% हेंगले हाबनेबको हाना थादरमबदो लुपा चामा थादरम तारगदी अगस्त 2023 दा लुपा चामा थादरम तारगदी जुलाई 2024 दा लुपा चामागा अहुमगा लुपा मखाय मगको थाददुइनेबा अदोय तारगदी मदुगी कनो से सर्वे से कनाना तौबा सर्वे नो हारकंदी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ना तौबनिको सिसे सही खुदिंग दि तौदे बट कंसेक्यूटिवली हंतक सही अनि से तौखलेको अदो याम सही खुदिंग तौनी हाबेबदि लेते अदुदा मागी डेटा से ना हाइनिंग से कई कइनो येंसिको डेटा से ना हाइनिंग से कइनो हारकंदा ग्रोथ लाए 3.5% से लाए both rural and urban area da होगी yung amada sizinariba expenditure gi chang se 3.5% hengal aduga malli gi oina haidi paisa da yenguraga su malli expenditure paisa da yenguraga su hujik gi oina yung amana expenditure se lising ani ga umdra mapan ko amana kano urban area da laiba oi taragdi lising tare tagi lupa mari khatain tare ko and also haidi thama da season of sibo thama da average rural area da season is lising ani mu ki mayani amada aduga urban area da season is lupa lising tare mu ki mayani and also 2023 gi yenga matamda urban area ga rural area ga se dum henkali ko haidi 3.53% 3.48% ko malli gi on sin bagi chance and also food nataba habidi chinchak saba yaba nataba pot haidi kano dress laibabu oiro tv kari kara laibabu du oiro ko non food items ta tawise food items ki yenga matamda 53% di non food items ta thadai habidi almost ang khai mo ni ko haidi lupa lising ani rural area da thada base lupa lising amagi changdi nan food thadare food kina lising amada thadare samana na sin dasu lupa lising ahum chonga mukti nan food thadare ni aduga chonga lising ahum chonga mukna food na food sana bada thadare doini ko ado kari maram gino chana bada henkatli se haidi chana bada paisa yamna thadare se kari gino haraga de akogi haidi primary factor hai tare ko food spending da yamna hena kano tawrise edible oil na yam lepe habidi thau gi maman se yam tangkha taraga di hena expenditure yam tawo ka thau gi maman se asa thau se kitang handara taraga na spending yam handaba ko adumai tawi adu government na claim tawrise kaino government na claim tawrise sigi sigi service thadok ko matam da government na se akoi sigi service na haining se survey se yam phaba survey mo oire aduduna survey se na haining se kaino harakanda train se haidi rural area ga urban area ga gi marakta leramba train se haidi gap hai tare ko gap to handare sine haidi rural area ga urban area ga spending se manarak tore sine ado ubo matam ne sine lipa lising ani ga tani sine lising tare ni gap se yam chauna lei ko handare haraga se yam chauna lei haidi afaba paw katang utpagi mo ma tawi ko and also atopa data khara ga miyeng se edible oil hujiki to edible oil habidi sa thawna piba impact to high ko aduda gap se kyam yam handara kya habdo yeng se 70% mu handara adi hana 100% ler mala 70% handara adu hujiki gap to yong lupa lising ta amana tare lising ani ni adu tare di lising manga gi gap lai ni adu 70% handara haraga sum hana di am chauna ler mi hujik su dum chauna lai di ko gap te yam chauna lai adu degi MPC gi growth hai tare ko bottom 5-10% gi growth se CJ highest oil ko the percentage increase in the MPC for the lowest income group hai tare adi kwai makha da leiba adi sotharaba yamna paisa yam income yam leijadaba mi gi growth se yam masijna oina highest oil ta bani masana ko sidi ina kun bado magi growth to ditap ani ina kun mi gi lara mi na ina kun kalakpa or paisa expenditure yam kalakpa aise sigi growth the highest or khara dum expenditure khara yam yamna tawra kadoi ni ma paisa do haide mane han de expenditure deficit lai rimni
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯅꯥꯛꯈꯨꯜꯂꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯨꯒ ngasi thasida expenditure tawramaduga chahi matuna expenditure tawuduga adum chap manani paisa henkatagasu ko ado in hani magi expenditure do limit and dum lerangani but lara midi my expenditure tawgadaba haidi chana thani ngai hana charam dabado khitang ma paisa khara phangakon tamda expenditure do hena tawngani ba kainodi chada de yadamni ko how saning ni adagi gini coefficient ko gini coefficient da su 2023-24 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ inequality ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ lower value ꯀꯣ inequality ꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯔꯤꯁꯀ ꯄꯣꯔꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯒꯤꯅꯤ ꯀꯣꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯟꯗꯣ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯥꯏꯁꯦꯁꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯒꯦꯞꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ survey ꯇꯧꯕꯒꯤ sample size ꯅꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯣ ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯡꯈꯩꯃꯨꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯗ survey ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ next ꯄꯥꯎ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ editorial ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ letter and spirit ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ background ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ weekꯇꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡ week ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ weekꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ governmentꯅ ꯍꯥꯟꯅ class 8 ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ pass ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣ class 8 ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ pass ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ marks ꯁꯣꯜꯂꯁꯨ subject ꯂꯣꯏ fail ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ pass ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯕꯅꯦꯕ class 8 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ class 5 ꯀ class 8 ꯀꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ exam ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ examꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥ fail ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ detention ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ but detention ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯝꯍꯟꯗꯣꯏꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪ class ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ class 8 ꯄꯥꯁꯁꯤꯗꯤ UPA ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯦꯕ UPA ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯀꯣ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ outcomeꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ learning outcomeꯁꯦ खितंग फजरक्तबा हाइतारे UPN मतमदा तौरम मतमदा अंगांगजिंगसे लाइक याम हैरक्तबको तसेंबगिदी क्लास 8 फावसे पास होलिजे करिगिनो हायरगदे अंगांगजिंगदे एग्जाम के प्रेशर से लैतना बाइना तौरम बने एग्जाम के प्रेशर से बट एग्जाम के प्रेशर से लैत्रे हंदरे हायरगसो अंगांगजिंगदे लाइक पारक्तबको अदुदुने मरम वरकांदा एनडीए गवर्नमेंट पॉलिसी से 2019 दा होंगना बाइना तौरमे नो डिटेंशन पॉलिसी हुसे हायरबा क्लास 5 अमसुंग क्लास 8 ता फेल होय तारगदि डिटेंशन तौबा हायबगी पॉलिसी से बट कोविड 19 लेदना अदुदो तौगिदबने अदु हुजिकति तौरनी को हायबदि डिटेंशन पॉलिसी ने हाइसे कनो क्लास 5 अमसुंग क्लास 8 की मतुंगदि अखोइना अंगांगसिंगसिगी कॉम्पिटेंसी हाइदि अंगांगसिंगले लाइबा हितबरा हाइदो फजना चेक तौर मतुंगदा examination amuk tahondoine ba kaiba mahairamda taragadi and also expulsion de toba yadeba school degi tandopade yadeba but adum re exam de tahongadaba ko and madudigi kana basina kaino hara kanda haidi ngasagi haibaga haitabagi marakta leba gap to handa halani and also implementation da shu masisina easy oiba haidi anga kano CBSE na implementation toba matam da su ko implementation da shu sorry implementation challenge amni ko implementation tawada khara challenge ti laigani yamna laiba budi oiroi ko haidi political challenge khara haidi state khara di yaning daba haidi masi class 5 ai to exam to bai si yaning de ka na hara pusu yai ko daga private school khara di madu do season na raga angang retention ga to hondana adum detention to holaga adum thamam musu yai private school paisa pa mani gi natraga or any seran turan seasoning bagi ko aduduna masigi policy se tasembagi di 2020 da national education policy man ling gibudo aduga di kitang chayana bam lai keno di national education policy ki matung ina di angang sing se free and fair and adi continuous se adum lai tamhan bada adi holistic approach ama yeng na khona matamda adi kano su adi training su kari su loina mo shuna matamhan ba mongda NAP na kano tawgimene aduduga adi detention sum taw taragadi angang haitrene detention sum taw taragadi asagi holistic approach to adudo kitang tayon na rin adudo ni ko mana sila hairse atopa editorial mo mung si editorial si dazana
marginalized by caste, marginalized in education हाइबको याम simple होइना हारा काना meaning से कइना हारा काना caste ना सु marginalized तौर हाबदी caste ना सु इंथोक पिरब मासे लावा caste ni or मासे हंथब थाकी मीनी ना इंथोक पिरब अदुगा अमुक सुमु लाइरिक तंबदा सु अमुक हंथब थाकी लाइरिक मीदी लाइरिक तंबा यादे ना अमुक इंथोक पिरब हाइबनी को सिगी meaning से marginalized students in the higher education system da kana karamba awaban thingnarige habdagi matangde iba editorial ni ko adugi editorial se manung hanjalamu yengsiko editorial se da huji huji tawreba koigi IIT amasung ayamana sigi higher education hairak taragadi go koigi graduate tamiba post graduate ko aduga tambam oriba koigi IIT gumba ko IIT gumba and also IIM gumba adugi totopa mayam section ko sidaista hujik se kadawge hara kanda fee se yam sawre adi 20% increase tawre hanagi IIT ki fee dagi hujik se 200% and increase tawre abadi lupa chama hana lora modu hujik lupa chakun lorok pagi pibam ni ko and scholarship program khara lay habadi Vidya Lakshmi offer ka na ko scholarship program lay haiba scholarship program sina sina paisa se hujik haiba hingaleba paisa se pi bidangam dre ko adagi mu marginalized students in se kadawge hara kanda piba ngamakramina loan natraga loan loroga like tambagumba or also like drop out habadi like tambado tokthok kibagumba doguma yam tawre maduduna consequence kadawge hara kanda suicide tawrako ko habadi record oina 1122 ko no sorry 122 students IIT IIMs ta ko kano chahi taret sigi manung sida suicide yam tawgreba madudo like sigi loan gi natraga drop out gi natraga fee hengalakpadagi natraga social pressure laiba ma'am dagi tawrakpasu yaeba ko aduna kari maramgi na masigi drop out crisis ama laiba financial crisis ama students sida kano suicide ki chang hengalaiba adagi kari maramgi no na thigaluba matamdadi high drop out rate se kado thigaluba matamdadi ayamana kari gi छात्र ओइरंगे हार कांदा SC ST OBC की छात्र ओइलर में को यो याम याम ड्रॉप आउट तोरिसे 2461 को लिसिंग अनि ग चम्मे हुफुमा थोय हेना IIT दगी ड्रॉप आउट तोगरे 2017 अमसुंग 2018 गी कनो सिन मरक सिदा को दoi taragadi government ki data da sumana haire central university da su लिसिंग मरी हेना OBC लिसिंग अनि हेना SC को लिसिंग अनि का चट्रुक हेना ST मसिंग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ड्रॉप आउट तौग्रेनी IIT दैसु अदगी IIM दैसु से हाइदे टोटल से क्या नो हारा काला सी नंबर जम निसिंग बियाय को ड्रॉप आउट से 13500 हेना को ड्रॉप आउट तौग्रेबा IIT IIM से को योंगने सीबसु 122 सीबा अदगी ड्रॉप आउट सु सिगी में गवर्नमेंट के डेटा में 13000 है ना ड्रॉप आउट तौगे बदय तारगदी रीजन से कना दो खुदो मिथिला कने हारा कांदा ट्यूशन फी हेंगलपा स्कॉलरशिप काना लेतबा मार्जिनलाइज में हमजिंग से सिगी डिस्क्रिमिनेशन तो भी अदुगुमदा में हम लाक्तोय नत्रा so case based discrimination हाइजेस यो दलित मैम अमा अखोइगी नंगदी दलित नि लाइक तमनबा याबोदे थेंग कनु खोट कनु का हाबगी discrimination मैम अम तोबीबा अदगी फैकल्टी सु लैम याम लेतबा हाइ तारे को स्कूल कॉलेज सिदगी ड्रॉप आउट तोरेबा कनु मैम सिंग से फैकल्टी सु याम लेतो 95% IIT दा लेरिबा 95% दे अखोइगी अपर कास्ट की ओजा nga to oiba ko aduga only 5% di ST SC OBC की ओए दो तारा के दियो ST SC OBC जिना IT 70-80% population ओइरिने असिदा इस्ता ओजा खलकपा मतमददी ओजा ददी 5% का खनबा को ला अपर कास्ट की छात्र तंबीना बदना अपर कास्ट की 95% जिना अपर कास्ट की ओजा ओइबा दो तारा के दि यामना गैप याम सावबा म लेगी को OBC ST कनोगी ओजा की मरक्सिदा so aduna isolation adi socially isolate tawre moido moidi ST ni OBC ni adunia dani haraga tongana tahan mado and moida harassment to biba
ꯑꯣꯠꯄꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯊꯕꯤꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ 92%ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ST SC ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯋꯔ ꯀꯥꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯁꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯞꯇꯤꯛ ꯇꯦꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯍꯟꯊꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯗꯕ ꯕꯠ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯁꯦꯞꯇꯤꯛ ꯇꯦꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯟꯊꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯕꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ 92%ꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯂꯋꯔ ꯀꯥꯁꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯂꯋꯔ ꯀꯥꯁꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯔ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯝꯅꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ employment rate ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ employmentꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ IIT ꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ 80,000 student ꯍꯥꯏꯗꯤ 38% of the students 2024ꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ marginalized background ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯃस्या ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯦꯁ ꯕꯦꯁ ꯏꯟꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯔ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯒꯤ ꯖꯣꯕꯀꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃꯒ ꯂꯧꯈꯠꯀꯦꯀꯣ editorial ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯀꯦ 22% rise in enrollment after smart classroom initiative ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ smart classroom initiative smart cities mission ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ smart cities ꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ smart classroom ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯨꯝ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 22% ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ 22%ꯗꯤ ꯏꯟꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤ 100 ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯃꯤ 112 ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ 2015-16ꯗꯒꯤꯅ 2023-24 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯁ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯁ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯇꯤꯆꯔꯁꯀꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯔꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯩꯀꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯦꯀꯣ 41 ꯁꯤꯇꯤꯁꯇ 7809 ꯁꯤꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯠꯁ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯁ ꯃꯤꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯝꯁꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯁ ꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯅꯕ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯕꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯇꯤꯡꯗꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯁꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ 2024ꯗ 91%ꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ 2022ꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯣ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯇꯣ 2022ꯗ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯃꯤꯛꯁꯥ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ
impact assessment research studies ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯃꯤꯛꯁꯥ ꯁꯦꯔꯤꯁꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ 29ꯗ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ SAR initiative समीक्षा series last ओइना ओसामा सुजुकी को कोई जापानीज ऑटो फार्म सुजुकी मारुति सुजुकी लिंखटखिबा हौदोरंबा चाही निफु हेना मारुति सुजुकी दा थबक तोरंबा अदुगा कनो जापान दगी इंडिया दा कोई सुजुकी कंपनी से पुरअंबो को वाइदे ममिंग लेरबा सुजुकी कंपनी की कोई लीडर हाई तारेको सिग्रेको अदे मादा लिम्फोमा अदे ब्लड कैंसर मखल अमना नारगा सिगिबनिको अदो मासे याम ममिंग चले अदगी मैनेजमेंट दा करीदा मासे अदे यामना कॉस्ट कटिंग मेजर्स याम लौबदा ममिंग चपन पानी याम पायोनियर ओबन पामनिको सिग्रेस टेक इंडस्ट्री दा so silo masina ngasigi newspaper analysis se losinjarage feedback leragasu comment section da pibiramo thank you so much have a great day